iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'ijwi ry'Amerika. Abadushakira kuri interinete ni kuri wa@radio.voa.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni Eugenia Mukankusi basuhuza, ikaze mu makuru yacu. Itsinda ry'abanditsi n'abasizi barenga 100 bo hirya no hino ku isi bandikiye perezida w'u Rwanda Paul Kagame bamusaba kugira icyo akora ku kibazo cy'iburirwa irengero ry'umusizi w'umunyarwanda Innocent Bahati. Kuba Bahati Musa yabura, urwego rwa RIB rushinzwe ubugenzacyaha rwaratabajwe ruvuga ko rutamufite, rutazi ahantu ari, ariko kuva uwo munsi kugera ubu nta kindi gishya kigeze kiboneka, nta kindi gishya iyo RIB yigeze itangaza. Uyu ni Hervé Nyangoga, ni impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu atuye mu Bufaransa. Urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda rwashubije abafite ibyo bibazo ku iperereza kuri Innocent Bahati. Ikirego cyarakiriwe, RIB itangira iperereza. Mu cyumweru kimwe cyangwa bibiri iperereza rishobora kuba rirangiye, ubwo twazabagezaho icyavuye mu iperereza. Uyu we ni Thierry Murangira, uvugira urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Leta y'u Burundi irashima ingingo yafashwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburayi yo gukuriraho icyo gihugu ibihano bijyanye n'ubutunzi cyangwa se ubukungu byari bimaze imyaka 6. Perezida wa Tunisia Kayed Saied yafashe icyemezo cyo gukuraho ubutegetsi mu gukura abacamanza. Mu Misiri, Perezida Abdel Fattah el-Sisi yashyizeho umuyobozi w'urukiko rusumba izindi wa mbere na mbere w'umukristo. Ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya, ntimujye kure. Turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Mu Misiri, Perezida Abdel Fattah el-Sisi yashyizeho umuyobozi w'urukiko rusumba izindi wa mbere na mbere w'umukristo. Thomas Kamirindi abaye inkuru. Umucamanza Boulos Fahmy w'imyaka 65 y'amavuko abaye umuyobozi wa 19 w'urukiko rw'ikirenga rwa Misiri rwashinzwe mu 1969. Akomoka mu idini ry'abakristu b'abakopte. Mushira Katab, umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu ishyirwaho na guverinoma, yabyise igikorwa cyanditse amateka n'intambwe ihambaye mu rwego rwa politiki n'uburenganzira bwa muntu. Naho Ishaq Ibrahim, umuhanga wazobereye cyane mu bibazo by'abakristu bo mu Misiri, asanga ntacyo bizahindura gikomeye mu nzira yo gukumira abakristu mu nzego z'ubuyobozi bwa leta. Ati tuzavuga ubutabera n'uburinganire nitubona abakristu bavuye kuri 2% muri iki gihe bakagera ku ijanisha rihura n'umubare wabo mu gihugu. Mu Misiri abakristu bagera ku 10% ku baturage b'igihugu bose hamwe barenga miliyoni 102, abandi bose n'abayisilamu. Kuva President el-Sisi ageze ku butegetsi mu 2014, abakopte bamubonamo nk'umukuru w'igihugu ubarengera koko. Buri mwaka yifatanya nabo mu misa ya Noheli yabo, kandi we n'umuyisilamu. Yabemereye kubaka kiliziya zabo hirya no hino mu gihugu, kandi bari bamaze imyaka n'imyaka leta yarabibabujije. Yatangiye no kubashyira mu myanya y'ubuyobozi. Nko mu 2018 yagize guverineri w'intara imwe umugore w'umukopte wa mbere na mbere mu mateka. Urakoze Thomas. Tuve mu Misiri twerekeza muri Tunisia, aho Perezida Kais Saied yafashe icyemezo cyo kugundira ubutegetsi hakuraho abacamanza b'igihugu. Frederic Nkundikije afite ibindi kuri iyi nkuru. Ingingo yo gusambura urwego rw'abacamanza bakomeye yatumye ubutegetsi bwiwe bunebagurwa n'abavuga ko abandanya gutwaza igitugu. Saida yahagaritse inama nshingamateka agafata ubutegetsi mu ci iheze
akoze kudeta amaze amezi atari make yifatira mu gahanga ubucamanza avuga ko bwamunzwe na ruswa kandi ko abacamanza bakorera inda zabo aho gukorera abanyagihugu. Mu ijambo yashikirije mu mpera z'indwi irangiye yaratangaje ko agiye gusambura inama nkuru y'abacamanza ifise uruhara rukomeye mu bwigenge bw'ubutungane. Iyo ngingo yarateye agashavu ishirahamwe y'abacamanza, amashirahamwe ahanira ineza y'abanyagihugu hamwe n'imigambwe itavuga rumwe na leta. Ibihugu bitanga imfashanyo hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu vyariyamirije iyo ngingo bivuga ko igiye kuvanaho icizero gitoyi cari gisigaye kuri Perezida Said. Abacamanza batekanije imyiyerekano uyu munsi wa gatatu n'ejo ku munsi wa kane yo kwiyamiriza iyo ngingo. Frederic Rakoze. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rirasaba ibihugu bikize amadolari miliyari 16 kugira ngo ribashe kurandura COVID-19 ku isi. Nanone tugarure Thomas Kamirindi. Mu itangazo yashyize ahagaragara umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus avuga ko siyansi yaduhaye ibikoresho byo kurwanya icyorezo cya COVID-19, ati isi ibisaranganyije neza uko bikwiye dushobora guhagarika umuvuduko wa COVID-19 muri uyu mwaka. Muri urwo rwego arasaba ibihugu bikize gutanga umusanzu wabyo bigomba mu mugambi witwa ACTA kugira ngo ufashe n'ibihugu bikennye gukingira abaturage babyo bose, kubapima no kubabonera imiti. ACTA yashinzwe n'ibigo mpuzamahanga by'ubuzima, Banki y'Isi yose na Fondation Bill and Melinda Gates iyobowe na OMS, igamije kugeza byihuse ku bihugu bikennye ibikoresho byo kurwanya COVID-19. Imwe muri gahunda zayo ni COVAX, igomba guha ku buntu inkingo za COVID ibihugu 92 bikennye. Hagati mu kwezi kwa mbere gushize COVAX yari imaze gutanga doze miliyari 1. Umugambi ACTA ukeneye ingengo y'imari y'amadolari miliyari 23 na miliyoni 400 ku gihe cy'umwaka guhera mu kwa 10 2021 kugera mu kwa 9 2022. Uracyakeneye rero amadolari miliyari 16. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa na Minisitiri w'Intebe wa Norvège Jonas Gahr Store bafatanyije kuyobora akanama gakuriye ACTA barayasaba ibihugu 55 bikize n'ibimaze kugera hagati mu bukire. Mu ibaruwa babyandikiye baragira bati ubusumbane mu nkingo za COVID mu bikorwa byo kuyipima no ku miti nibwo butuma icyorezo gitinda gucika. Turasaba abayobozi gutanga umusanzu wabo kugira ngo tubashe kurengera ubuzima bwacu twese hamwe. Kugeza ubu ibihugu 6 byonyine nibyo byarangije kuzuza inshingano zabyo ku ngengo y'imari ya ACTA, ni Canada, Ubudage, Kuwait, Norvège, Arabia Saudite na Suède. Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu Thomas Kamirindi na Frederic Nkundikije batugejejeho. Ni kuri radio yanyu Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa interineti kuri wa3.radio@voa.com. Tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Itsinda ry'abanditsi, abahanzi ndetse n'abasizi bagera ku 100 bo hirya no hino ku isi bibumbiye mu ishyirahamwe rya PEN International riyobowe na Burhan Sonmez bandikiye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nyuma y'umwaka umusizi Innocent Bahati aburiwe irengero. Aba banditsi basabye Perezida Kagame kugira icyo akora kugira ngo kuri icyo kibazo. Mugenzi wacu Tim Ishimwe yavuganye n'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu akaba n'umusesenguzi mu bya politiki ni Hervé Oscar Nyangoga ari mu Bufaransa. Aratangira amubwira uko bakiriye ibaruwa. Hashize umwaka n'umunsi umwe Bahati Innocent aburiwe irengero. Kuba rero abahanzi, abasizi, abanditsi mpuzamahanga bava mu bihugu byinshi cyane barenga 100, harimo abahawe ibihembo bikomeye, harimo nka Prix Nobel de Literature, bafata umwanya bakandika basaba Perezida wa Repubulika y'u Rwanda bamwibutsa ikibazo cya Bahati Innocent. Ni ikintu nakwita ko gishimishije, ni ikintu nakwita ko kinaha ihumure cyane cyane
ku muryango we umaze igihe kinini ubuze umuntu wabo n'abandi bakunzi bakundaga uwo musizi. Ubwo rero navuga ko bitanga icyizere kugira ngo icyo kibazo ubwo kigiye noneho mu rwego mpuzamahanga bikaba byasaba leta y'u Rwanda ko yakwihutisha iperereza kugira ngo Bahati Innocent irengero rye riboneke. Kuba bategereje ku mwaka ushira bakaba aribwo bandika bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ko burya bavuga ngo nta bumenyi itararenga kandi umuntu ashobora gutinda ariko ntagawe gutinda guhera. Ndumva ari ikintu cyiza cyane kuko igihe cyose umuntu ataraboneka haba hakiri icyizere y'uko hagira igikorwa. Aba rero numva ko kuba bikoze n'umwaka yesi nabyita nka sembol cyangwa se ikimenyetso, ariko nk'uko nabivuze mbere mu buryo bwo kongera kuzamura ikibazo. Ubwo noneho bivuye mu byo nakwita ko ari abanyarwanda wenda bamuhugiraga bikaba kibaye ikibazo nakwita wenda mpuzamahanga, kuko abanditsi bo ku isi yose bavuga bati hari mugenzi wacu wabuze wavugaga. Abantu baba ari ikintu cyiza cyane, tubyizere ko twamenya Innocent aho yaba ari, kandi byaba byiza aramutse abonetse akiri muzima. Kwandikira Perezida w'u Rwanda Paul Kagame hari izindi nzego zo hasi kandi zibifitiye ububasha nk'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Ntabwo ibingibi aba bahanzi aba banditsi bakoze babaye nk'aho bashatse kurira igiti bagihereye mu bushorishori bwacyo? Nk'uko babyibukije kuva Bahati Innocent yabura, urwego rwa RIB rushinzwe ubugenzacyaha rwaratabajwe ruvuga ko rutamufite, rutazi ahantu ari, ariko kuva uwo munsi kugera ubu nta kintu gishya kigeze kiboneka, nta kintu gishya iyo RIB yigeze itangaza. Ikindi kandi birazwi ko umunyamabanga wa leta ushinzwe umuco Edouard Bamporiki yavuze kuri iki kibazo cy'umuhanzi, akavuga yuko abahanzi bataye umurongo, bataye inshingano zabo, ibyabo bagomba kubyibagirwa. Aba rero numva ari ikibazo cyiza cyane ko cyazamuka kikagera kuri Perezida wa Repubulika. Muri iyi barwa aba bahanzi, abasizi ndetse n'abanditsi banditse bagera ku 100 baturutse mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi, hari aho bashimangiye ko ibura rya Bahati rishobora kuba rifitanye isano n'umuvugo yanditse unenga cyane ku bibazo biri mu muryango nyarwanda. Nawe ni kubibona? Nk'uko yavuga nyine no kunenga biremewe muri sosiyete ahantu ubwisanzure bwemewe. Niba umuntu anenze n'ibyo byaba ari ukunenga, ntawe ufite igihano. Burya umuhanzi n'ushaka kuza akaba ati impamvu yanditse iki n'iki ni impamvu yabivuze, ariko tunafashe ko yaba yaranenze ibintu bimwe na bimwe, ntabwo ariyo mpamvu yabura akabura ibirengero. Ni uburenganzira bwe bwo kwandika, mu burenganzira bwe bwo kuba yanenga, kandi umuntu wese wasomye imivugo ye nta kintu wavuga kihabanyije n'amategeko y'u Rwanda. Hervé Oscar Nyanguga, impirimbanyi n'umusesenguzi mu bya politike uri mu Bufaransa, ndagushimiye cyane ku mwanya mwahaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze. Ndagushimiye nanjye Timo Harris Ishimwe. Tukivuga kuri iyi nkuru y'umusizi Innocent Bahati waburiwe irengero, polisi y'igihugu mu Rwanda yavuze ko mu minsi ya vuba izatangariza abanyarwanda ibijyanye n'iyi dosiye. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye n'umuvugizi wa RIB Thierry Murangira amubaza amakuru ya nyuma RIB ifite ku ibura rya Bahati. Tariki ya 9 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2021, sitasiyo ya RIB ya Busasamana mu karere ka Nyanza yakiriye ikirego gisaba RIB ko yabafasha gushakisha umugabo witwa Bahati Innocent ngo waba warabuze tariki ya 7 z'ukwezi kwa kabiri uwo mwaka wa 2021. Ikirego cyarakiriwe, RIB itangira iperereza. Mu cyumweru kimwe cyangwa bibiri iperereza rishobora kuba birangiye, ubwo twazabagezaho icyavuye mu iperereza. None ni izihe nzitizi RIB yahuye nazo muri iri perereza? Niba zihari nazo zagaragazwa muri raporo y'iperereza umunsi iperereza rizashyirwa hanze. Abanditsi, abanyabugeni, abasizi bagenzi ba Innocent Bahati mu ibaruwa bandikiye Perezida Kagame baravuga ko ibura rya Bahati rifitanye isano n'ibibumbiye mu buvanganzo bwe bwatuye bukavuga bujimije ibibazo biri mu Rwanda. Mwebwe mwitohoza mwakoze, hari isano mwabonyemo? Uko nagusobanuriye mbere, twakwihangana tugategereza ibyo iperereza rizagaragaza. Ubuyobozi bwa RIB
bwigeze kuvuga ko abantu babura ku mpamvu zitandukanye, ko hari n'abahitamo kwitebeza bakigira mu byabo mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. Amahirwe yo kubona umuntu waburiwe irengero muri rusange mubona angana ate muhereye ku inararibonye mufite? Ndamutse ngusubije ngo amahirwe angana atya ari ku kigero kingana gutya, bisa nkaho ari prediction cyangwa gukekeranya umuntu yabakoze. Ntabwo rero byaba ari byo turamutse dufatiye hamwe muri rusange. Ntabwo ubugenzacyaha ubundi bukekeranya, bugendera ku bimenyetso. Thierry Murangira, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze Ijwi ry'Amerika. Venuste Nshimiyimana, ndagushimiye hamwe n'umuvugizi wa RIB Thierry Murangira kuri ibyo bisobanuro aduhaye. Turakomeza ibiganiro byacu mu kanya. Nshuti z'Ijwi ry'Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi ry'Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835. radiyo Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Muri Uganda, General Abdel Kandiho wahoze ayoboye iperereza rya gisirikare muri icyo gihugu yahawe umwanya we hejuru mu bayobozi bakuru muri polisi ya Uganda, Chief of Joint Staff of Uganda Police Force. Ibindi kuri iyi nkuru na Geoffrey Mutagoma. Byemejwe n'umuvugizi w'igisirikare cya Uganda, Lieutenant Colonel Ronald Kakurungu, mu itangazo yashyize ahagaragara rivuga ko General Kandiho ahinduriwe imirimo rinamukeza. Polisi ya Uganda nayo yasohoye ubutumwa ikeza uyu muyobozi. General Abel Kandiho ahawe uyu mwanya nyuma y'ibyumweru 2 gusa atorewe kuba intumwa yihariye ya Uganda irebana n'iby'umutekano muri Sudani y'Epfo. Yashyizwe kuri uwo mwanya akuwe ku buyobozi bw'iperereza rya gisirikare muri Uganda. General Kandiho abisikanye na General Major Jack Bakasumba wahawe umwanya General Kandiho yaraherutse gutorerwa. General Kandiho yakunze gushyirwa mu majwi n'ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga ko ari ku isonga ry'abahohotera abanyarwanda batuye muri Uganda. Ikurwa rye kuri uwo mwanya ryari ryagaragariye bamwe nk'ikimenyetso ko Uganda yumvise ijwi ry'u Rwanda, ndetse bikurikirwa n'uko u Rwanda rufungura umupaka w'icyo gihugu. Kuba agarutse muri polisi ya Uganda, urwego rushinzwe umutekano noneho rukorana n'abaturage cyane kurusha igisirikare, byakiriwe mu buryo butandukanye ukurikije ibitekerezo bigaragara ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe barabona ko ari intambwe isubije inyuma umubano w'u Rwanda na Uganda, abandi bagakeza General Kandiho bamushimagiza ko ari intwari yashoboye kugarura umutekano muri Uganda, bityo bati umwanya hawe uzarushaho kunoza umutekano muri icyo gihugu. Umwaka ushize Amerika yafatiye ibihano General Abel Kandiho n'abandi basirikare bakuru bakoraga mu rwego rw'ubutasi bw'igisirikare cya Uganda, ibashinje kwibasira abantu babaziza ubwene gihugu, ibitekerezo bya politike cyangwa kunenga ubutegetsi bwa Uganda. Leta ya Uganda yavuze ko ibabajwe n'ibyo bihano Amerika yafatiye abo bayobozi ba gisirikare. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi ry'Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *120 2 4 4 1
1-800-991-3 ijwi ry'Amerika ni radiyo yanyu. amakuru y'ijwi ry'Amerika arakomeje. mu kanya twari muri Uganda, reka tuveyo twambuke umupaka tugana mu karere ka Gicumbi mu Rwanda. ingamba zo gukingira COVID-19 mu banyarwanda zisa n'izitakirwa kimwe mu gihugu cyose. amakuru yuzuzanya ijwi ry'Amerika ryagejejweho ahamya ko abaturage bahunze ingo zabo bakajya kwihisha ngo badakingirwa COVID-19 ku ngufu mu murenge wa Rutare. Asumuta Kaboyi niyo nkuru dufitiye ari i Kigali mu Rwanda. Abaturage bavuganye n'ijwi ry'Amerika bo mu murenge wa Rutare mu karere ka Gicumbi bavuga ko bahisemo guhunga ingo zabo kubera itotezwa bagiriwe n'abayobozi b'inzego z'ibanze nyuma y'aho banze kwikingiriza COVID-19. Umugabo twavuganye utashatse gutangaza amazina ye yasobanuye ko yavuye mu rugo n'umugore we bagasiga abana bakajya gucumbika aho atatangaje. Yumvikanishije ko gusiga abana bitoroshye ariko ko nta kundi yari kwifata kuko yari yashyizweho igitutu. Twagiye muri ubwo buryo abana ko nta kintu twagombaga gukora, narabasezere rwose ntabwo nangurana inzira nizikunda nibaduha umutekano tuzagenda. Mwasize n'incuke twabisize zirahari ntacyo n'imidugudu iteganye n'uwo dutuyemo baba barimo bataba mu ngo zabo. Izo mbaraga bashyiramo nizo zishobora gutuma utekereza n'ibi bintu atari amahoro, kuko ubwa mbere habayeho ibyorezo cyangwa inkingo. Amaherezo azaba ayahe? Ahashaka uburyo ngo mbakurayo. Hari mugenzi utashatse ko amazina yatangazwa ndetse we yanze no gutanga ijwi rye, wavuga ko yahisemo guhunga nyuma y'aho abashinzwe umutekano binjiye mu rugo we inshuro nyinshi adahari, aho abimenyeye agahitamo kudasubira iwe. Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Bwana Nzabonimpa Emmanuel yemerera ijwi ry'Amerika ko hari abaturage bo mu murenge wa Rutare banze kwikingiza COVID-19. Amakuru dufite no ko hari abantu bamwe bagira impungenge zo gufata urukingo cyane cyane mu murenge wa Rutare. Bari bahuriye ku itorero rimwe bitaga ngo umuriro wa Pentecote. Ni ryo mu gutangira gukingira aho twari tugeze nko kuri za 60-70% bo haje kumenyekana amakuru y'uko nibura nka 90% by'abakristo babo bari baranze urukingo ariko ukabona babihuriyeho. Ariko rero kuba hari amakuru y'uko baba barahunze ntabwo mpamya ko ntayo mfite. Hari amakuru y'uko inzego z'ibanze zakomeje navuga ngo kubakangurira ariko basa nkaho babategeka cyane, ndetse bakavuga ko banabatera mu ngo zabo barahunga bajya mu tundi duce tw'igihugu. Ayo ntabwo mwayamenye? Ni ukuvuga ngo muri ubu bukangurambaga ubwo twagiye tubukora mu buryo butandukanye. Twagiye duhera ahantu hahurira abantu benshi tugera aho tugenda dusanga noneho umuntu mu rugo ku rugo. Icyo gihe twagira ngo dushishikarize abantu batarafata inkingo, ariko tunashaka mu by'ukuri n'ababa bari mu ngo badafite ubushobozi bwo kuhava nk'abakuze, abafite uburwayi n'ibindi. Numva rero icyatujyanaga ntabwo ari ukujya kubatera ubwoba cyangwa se kujya kubashyiraho kubakangurira ku ngufu kwikingiriza, ahubwo bwari ubukangurambaga. Abahunze muri uwo murenge babwiye ijwi ry'Amerika ko bazategereza bakareba aho ibintu bigana bakabasha gusubira mu byabo. Gusa umuyobozi w'akarere ka Gicumbi yasabye ababa baratewe ubwoba n'urukingo bakava mu byabo kugaruka kuko nta kibazo bazagira. Ni ukubahumuriza rero bakaza, tuzakomeza tubigishe tugamije kugira ngo bakingirwe, ariko nta n'umwe twumva twahohotera. Bagaruke mu miryango dukomeze kwiteza imbere, bajye mu mirimo isanzwe bakora dukomeze twiteze imbere. Aramutse ageze mu rugo akavuga ko yasibo baba daso bamubangamiye, mwamufasha iki? Ntabwo tuhamya ko tuzagera aho twohereza abadaso mu ngo z'abaturage kujya kubakangurira gukingirwa, ahubwo wenda niyo hajyayo ubuyobozi ni ukujyayo tukabigisha. Mpamya ko rero baza uwagira n'ikibazo yamenyesha inzego z'ubuyobozi zihari ndetse n'inzego z'umutekano ndetse n'akarere muri rusange. Numva rero dukwiye kubahumuriza n'ubuyobozi bw'akarere bakaza, ariko bakanareba aho bari n'abakingiye bandi ko nta kibazo bigeze bagira. Intego akaba ari uko twakwikingiza kugira ngo twirinde COVID-19. Mu minsi ishize umuvugizi wa leta wungirije yabwira ijwi ry'Amerika ko kwikingiza COVID-19 bikorwa ku bushake bw'umuntu. Kuba umuntu yagukangurira ntibivuze ko agutegetse, ahubwo aho bizaba uwaba yarengereye abibazwe, nibiba ngombwa akurikiranwe. Kandi ku rundi ruhande rumwe, niba hari umukozi ushinzwe nk'umukangurambaga urengereye, ntibikitirirwe bose, ahubwo bijye bimenyeshwa ababishinzwe, ibyo bikurikiraniwe bishakirwe igisubizo. Ishami rya ONU ryita ku buzima ku isi OMS rivuga ko inkingo za COVID-19
zemejwe. Uretse umwihariko uboneka kuri bake cyane, nta ngaruka ubundi izi nkingo zisanzwe zigira ku buzima bw'umuntu. Gusa abaturage bakunze kugaragaza ko nubwo bivuga gutyo batazishira amakenga, abandi bakavuga ko binyuranije n'imyemerere yabo. Iki kibazo kivugwa muri aka karere ka Gicumbi kigeze no kuvugwa muri tumwe mu turere tw'intara y'Iburasirazuba ndetse no mu ntangiriro z'uyu mwaka, humvikanye abanyarwanda bahungiye mu gihugu cy'u Burundi no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bose bavuga ko banze kwikingiza COVID-19. Kugeza ubu mu Rwanda abaturage benshi nabamaze kwikingiza, kuko imibare yari ishyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abantu bagera kuri 8,655,419 bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo rwa COVID-19, mu gihe 7,743,116 bamaze guhabwa doze ya kabiri y'urukingo, naho 1,175,885 bahawe doze ya gatatu. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. bakunze baradiyo Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire de la Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Radio Ijwi ry'Amerika. Tunyarukire noneho mu Burundi. Leta y'u Burundi irashima ingingo icyemezo cyafashwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi cyo gukuriraho ibihano mu rwego rw'ubukungu. Byari bimaze imyaka 6. Umushikiranganji Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Albert Shingiro yabivuze mu kiganiro n'abanyamakuru i Bujumbura, avuga ko ari ingingo ije gushimangira ko muri icyo gihugu amahoro n'umutekano byasagambye, kuko ari ibihano byari byafashwe hashingiwe ku nyangwa ry'agateka kazina muntu n'umutekano muke. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru akomeza inkuru. Bije rero bikurikira ibiganiro twagiraniye n'abaserukizi b'ivyo bihugu kuva umwaka uheze mu kwezi kwa kabiri. Twagiye tuganira kugira ngo turabe ingene ivyo bihano byafata ubundi vyohava. Ni byiza cyane ko ingingo yarayifashwe, tukaba twayakiye neza cyane, abarundi bayakiye neza. Nk'uko mubizi rero amahoro n'umutekano ariho mu gihugu. Ibihano bituvuye ko bizotuma bamwe bagwizatunga bajya amahanga bashaka kuzino atantambamyi, hanyuma twongere dutsimbataze imigendere myiza n'ivyo bihugu biciye kubahana no ku neza y'abenegihugu y'ivyo bihugu hamwe n'u Burundi. Nkaba rero ndababwiye yuko amahoro yamaze kuboneka, tugiye kwijukira cyane cyane ibijyanye n'iterambere ry'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, yuko iby'imigenderanire n'ibihugu n'amakungu bigiye guhagarara cyane ku bintu bijyanye n'ubutunzi, ku bijyanye no kuzana abagwizatunga bava mu mahanga bazi Burundi, kandi no guhanahana ibidandazwa n'ibindi bihugu. Ubugira gatatu bijya byo kurahura ubukerebutsi n'ubwenge twita mu Gifaransa transfer de technologie. Hanyuma ubugira kane naho tukagira twubaka inyubakwa z'iterambere nk'ibibuga by'indege, ibivuko, amabarabara y'indarayi n'ibindi, kugira ngo tugende dutera imbere, tuve mu ivyo vya politike n'ivyo byo kujyana hagati y'abarundi cyangwa kujyana hagati y'andi makungu. Ubu rero tugiye gukora twubahana kandi twese dushira imbere ineza y'abenegihugu. Amajwi y'amakuru ya Radio Ijwi ry'Amerika yabateguriye hageze ku musozo. Mbere y'uko dutandukana, reka tubabwire muri make amakuru twabagejejeho. Mu Misiri, Perezida Abdel Fattah el-Sisi yashyizeho umuyobozi w'urukiko rusumba izindi wa mbere w'umukristo. Perezida wa Tunisia Kais Saied yafashe icyemezo cyo kugundira ubutegetsi, hakuraho abacamanza b'igihugu. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rirasaba ibihugu bikize amadolari miliyari 16 kugira ngo ribashe kurandura COVID-19 ku isi.
nubwo biri uko ariko ingamba zo gukingira covid-19 mu banyarwanda zisa n'izitakirwa kimwe mu gihugu cyose. Mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Rutare abaturage bahunze ingo zabo bajya kwihisha ngo badakingirwa covid-19 ku ngufu. Nshuti rero mwarimu duteze amatwi, aha niho dusoreje ibiganiro byacu. Mbashimira cyane kuba mwateze amatwi. Ku buhanga bw'ibyuma hari Georgir yarafatanije na Dieudonné Cyubahiro na Nadia Taha. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Muri aya makuru yarahagarariwe na Edi Rwema. Mukomeze rero kugira ibihe byiza.